Kanubundi tubifurize ikaze abakunzi b'Intare Official, abakunzi ba Maco TV show. Aha ni ahandi tubagezaho amakuru ya politike, diplomasi, tukibanda cyane ku makuru y'ibiyaga bigari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kubera isibaniro ry'imirwano ihanganishije igisirikari cya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo aribo FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi FDNB n'indi mitwe myinshi, aho Alliance Fleuve Congo M23 MRDP twirwanyeho bakomeje guhangana n'ino mitwe yica abaturage, ino mitwe itagira icyo imariye abaturage. Ni Clever Bemba rero, ni Clever Bemba mbazaniye amakuru yihutirwa. Imirwano ikomeje gukara ahangaha ni mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho nubundi Wazalendo, FARDC, FDNB bakomeje gukubitwa bubwa, bakicwa bakagirirwa nabi, ubwo M23 yivanye mu mujyi wa Makobora ikegera hino. Wazalendo barakomeza kwigamba bakavuga ko aribo bahakuye M23 MRDP twirwaneho, ariko kubyumvikana nuko M23 yahikuye. Ibyo nakomeje kubivugaho kubera ibintu biri strategique kugeza amagingo yangaya. Rero mu nkengero z'umujyi wa Uvira haracyavugamo ibintu bisa n'ibiturika, ariko intare za Sarambwe ikigaragara nuko ziza kubasubiza inyuma. Baraka FARDC iri kwiba abaturage bakaba bakomeje kwinubira iki gikorwa kibi kiri gukorwa na FARDC. Icyo turaza kubivugaho. Ano makuru kandi turahera mu mujyi wa Uvira, aho Wazalendo bakomeje kwigamba bavuga ko bamaze gufata uno mujyi. Gaho rero n'ibindi turaza tubivugaho, biri kubera hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mutere rero udutebe ubundi amakuru tuyabagezeho. Ano makuru tuyahere ahangaha mu mujyi wa Uvira. Wazalendo aho bakomeje kwigamba bavuga ko umujyi bamaze kugeramo, umujyi bamaze kuwufata. Ibyo bavuga se ni ukuri cyangwa ni kwa kundi ko kwishima ukisetsa? Kwa kundi ko kwishima ukisetsa habyagiye bivugwa cyane wenda Wazalendo bagiye batanga amakuru, n'andi makuru yagiye atangwa n'abafatanyabikorwa bayo aribo bari muri leta y'u Burundi. Murabizi ko leta y'u Burundi ari umufatanyabikorwa wa Wazalendo ndetse na FARDC ndetse n'interahamwe rizo FDLR. Hano rero katumande twagendana neza buhoro, tumande twakumva aho intare za Sarambwe zifungiye, aho ziri, aho zacucumye zikongera zigacucuma, zikagirira nabi mu buryo nyabwo igisirikari cya Wazalendo. Nimugoroba guhera mu masaa moya za ninjoro, operasiyo yabaye saa moya za ninjoro ikaza kurangira mu masaa 6 z'ijoro, intare za Sarambwe ukumva ko zari zimaze gukora akazi kadasanzwe. Hano imirwano hagati ya M23 na FARDC yabahereye ahantu bita Kakumba ni hafi ya Katongo. Ni kuri uno mugoroba ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 2025 guhera mu masaa moya, ingabo za M23 zazamutse Katongo ni hariya, ni muri direction muri route nationale numero 5. FARDC izibonye ishubwoba, yo FARDC iyo yariri yabonye ingabo ziri kuzamuka ziriya Kakondo,
hariya Kakumbaho uri kumva ko hari kubera imirwano n'ubundi hariya kuko ni naho harunze imirambo myinshi y'aba FARDC n'iz'abarundi ndetse na Wazalendo. Abantu bari muri groupe y'Intare official bo bagiye banayibona uretse ko imirambo yabo irasa. Hari abatekereza ko ari imirambo ya kera muri ya indi hariya za Gatogota za Ruvungi na za Bwegera na hehe na za Runingu na za Kiriba na za Sange, ariko iriya ni imirambo yabo mishya yaguye hariya Kakumba. Hano rero kugeza magingo yangaya aba FARDC na Wazalendo baravuga yuko ngo bari mu birometero 10 kugira ngo ugire muri ville ya Uvira, bakavuga ko bari mu birometero 6 kugira muri ville strategique ya Poro ku cyambu kiri strategique cya Karundu, ariko bakemeza ko Intare za Sarambwe n'ubundi arizo ziri gukontorora Kigongo na Katongo. Ahangaha ni muri ya misozi yo hejuru n'ubundi ihanamiye iriya za Karundu, ndetse anariho hari hejuru ya route nationale nimero 5. Rero ukabona yuko ibyo baba bari kwigamba no kuvuga ari ukuvuga kubera ahubwo ntacyo bo. Murabizi ko Wazalendo igihe cyose bahora bihara bavuga bati ibintu bimeze gutya na gutya, umujyi wa Bukavu turabugeramo, ejo tuzafata umujyi wa Goma, bakabwira abaturage bo muri Kabare turaza kubatabara mu kanya, muraba mumaze kutubona. Abaturage bari Akavumu bakababwira ibyo ni bya bindi byabo byo muhora muzi kandi bahora bavuga. Cyakora ikigaragara cyo nuko hariya muri Makobora Intare za Sarambwe zivanyemo kubera ikibazo cyo kuba hariya ahantu ari ahantu ho FARDC abarundi bari gukoresha imbaraga z'umurengera, ndetse ari ahantu hatari hateguriwe mu buryo nyabwo bwuzuye. Intare za Sarambwe ziravuga ziti aha hantu dushobora kuhaguma bikaturebera bibi, ndetse n'abaturage bakaba bahakomerekera, ahubwo reka dukubite dusubire inyuma tuzabone gusimbuka. Bituma begera inyuma, ariko baraza n'ubundi bafungira muri ya misozi nakubye za Katongo za Kigongo, ndetse bafungira muri ya misozi yose hejuru ya Poro ya Karundu. Muri iyo misozi yose yo hejuru ni Intare za Sarambwe n'amadubu bayicayemo. Kakumba rero niho Wazalendo bari bashatse kuza bakurikiye Intare za Sarambwe ari kumwe na FARDC nabo barundi. Intare za Sarambwe zirababwira ziti mwabana mwe twabahereje Makobora ngo mwe muyibirimo akanya gake, none koko mushaka kugira ngo munatwegere. Ati niba ari ibyo ngibyo tugiye kubababura, tugiye kubihaniza ku buryo murajya kubwira abari Makobora bati abarasaguka abarasigara bake turi buze gusigaza bo kujya kubara inkuru, murajya kubwira abandi mbuti ntago twari tuzi ko twari tugiye kwiyahura, ntago twari tuzi ko twijyanye mu muriro. Niho bagiye babakubita akanyafu, ariho mwagiye mubona ziriya mayiti zose, mwagiye mubona amafoto yazo muri groupe. Ni gutyo byagenze. Intare za Sarambwe rero guhera 19h kugeza mu masaa 6 za nijoro zari ziri muri operation zo kwegezayo abo bana bari baje babasatira, abo bana batagira ubwenge bo kuza kwiyahura baba Wazalendo n'aba FARDC n'abarundi. Baramanza bacisha akanyafu, uretse ko umunyafu wabo wa mama 23 MRDP twirwaneho Armée Révolutionnaire Congolaise urasharira uraryana. Uriya munyafu uraryana baho bakubise rwose urabarya. Niho mwagiye mubona imibyimba y'iriya minyafu uburyo yagiye yigaragaza, mwagiye munabibona muri groupe y'Intare official. Ni hariya rero Kakumba ibyo byose byabereye. Intare za Sarambwe zabakoreye agashya, ndetse bageze n'igihe bamanuka baza kuri route nationale nimero 5 munsi ya Katongo.
hariho wazalendo bari basa naho bashaka kugira ngo baze kwiyahura n'ubundi barongera barabatega babakuramo nka 12 abandi basigaye bayabangira imbwata barongera basubira za makobora bagenda bavuga ati ngo ntago twari tuzi byo tugiyemo ati kumbe babagabo ni babandi uko twari tubazi ni kwa kundi bakimeze uri kumva ko ibintu byakomeje kubabera bibi ibintu byakomeje kubapfana ibintu byakomeje donc imibare yabo yakomeje gupfa urumva ko ibintu bitoroshye bakunzi b'Intare Official bakunzi ba Clever Bemba bakunzi ba Macho TV show muri Baraka byifashe gute muri Baraka ibintu ubungubu bimeze gute aha ariko rero hano ndabona harimo indi mirwano kabanze nayizaho aha kuri kano kanya ndi kuvuga saje mise nyibona ku itariki 28 z'ukwezi kwa 12 imirwano hagati ya mama 23 ni none ku cyumweru ngo wazalendo nibagiye gusenga mama 23 nabo nibagiye gusenga mama 23 FRDC na coalition yayo yose wazalendo FDNB FDR Mai n'ibindi imirwano iri kubera muri ho plateau hafi ya Kigongo donc Kigongo irimo mama 23 hafi ya Kigongo ni muri territoire ya Uvira ikangera ikabera ahantu bita Kashombe na Ruhanga Kashombe na Ruhanga Kigongo Kashombe na Ruhanga nukuwa ngo wazalendo baje kwataka intare za Saramwe za zirare hari Kigongo bari kumwe na FRDC ndetse n'izindi defense za 23 zari Kashombe na Ruhanga nko kugeza amagingo yanga ya noneho kano kanya naho imirwano irimo isasu riri kurira ibombe riri guturika nukuwa ngo ni kivumbi na jasho ibintu rero birakomeye nubundi murumva ko ibintu bikomeye ibintu birakomeye hariya ibintu byakomeye hariya aha hano ndabona naho no munanyereje amakuru nayerekanye ababwire Uvira imirwano yazindutse ibera hafi y'ikiyaga cya Tanganyika aha urumva ko aha kuri iki cyumweru tariki 28 masaha ya mu gitondo cya kare mu majyepfo umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa imirwano ikaze yateje ubwoba n'ihungabana rikomeye mu baturage amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga ko imirwano irimo gukorwa hifashishijwe ubwato bwitwaje intwaro buzwi ku izina rya Malambo bukoreshwa n'abarwanyi ba wazalendo kufatanye n'ingabo za leta ya Kongo n'iz'u Burundi aya mato bivugwa ko yagabye ibitero bitunguranye ku bice bikikije ikiyaga cya Tanganyika abaturage bo mu duce twegereyeho imirwano iri kubera batangaje ko bumvise urusaku rw'imbunda ziremereye nizoroheje mu masaha ya mu gitondo bituma benshi bahunga ingo zabo bashaka ubuhungiro mu bice babonamo ko bifite umutekano usesuye nubwo inzego zemewe zitaratangaza itangazo rirambuye ku ngaruka zino mirwano ariko imirwano yo irimo kuvuga ngo kubona FRDC ije kubitangaza biragoranye nukuvuga ngo murareba muri biriya bice n'umundi manje nababwira hari kuberamo imirwano noneho wazalendo na FRDC bongera gukoresha ubwato hariya mu nkengero ariko mama 23 no bwato namwe mwabuhereje ba nyina hamwe rwose je bundi mwakubise indege nubwo hari ubwato bwatwitswe uriya bwato habuhereje ba nyina rwose nabwo bukagenda ubwato bukoreshwa na za wazalendo bari abavuna muheto koko abona yuko bari rwose arabo kuza guhungabanya umutekano kugira ngo mapatiye ire muda biragoranye
siwapatie muda kabisa, siwapatie muda. Ubwongereza bwafatiye Kongo Kinshasa ibihano, nacyo mucyumve, Ubwongereza bwafatiye Kongo Kinshasa ibihano. Ubwongereza bwafatiye Kongo Kinshasa ibihano, ndaza tubirebeho. Kamanze nasimbukira ahangaha muri Baraka, aho igisirikare cya FARDC gikomeje kwiba abaturage kandi aribo bakagombye kubarinda. Babavuna muheto, abantu nibo bababwira ati ngo ntibarinde umutekano, ntibagira iki, akazi kabo ni ukwiba abaturage no gutesa abaturage gusa. Singibi nibo bashinzwe kubarinda hariya muri Baraka. Ariko akenshi iyo FARDC igiye kuva mu gace bazi ko M23 igiye kuba bakubita, baramanza bakiba. Mwabibonye mu mujyi wa Goma, bibona muri Rucuro, mubona muri Kiwanja, bibona Kanyabayonga, mubona za Kayina, mubona hano nani Minova, mubibona muri iriya nzira uri kore za Ihusi, za Kiza, iriya route yose uko bagendaga biba. Mubibona Bukavu, mubibona Sake, mubibona za Kirori ukuntu bagendaga n'ubundi bagenda bamanje bakwiba. Ibyo byose niko babigenza. Ni mwijoro ryo kuwa ni rino joro ryo kuri uyu 28 hagati ya saa 8 z'ijoro na saa 8:10 na saa 8:20. Donc bibye iminota n'iminota 30, saa 8:10 na saa 8:30. Bibye iminota 20 za mu gitondo. Umutekano warahungabanye bikoye mu mujyi wa Uvira, mu mujyi wa Baraka uherereye muri teritwari ya Fizi, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho abagabo bitwaje intwaro bambaye bagabye ibitero by'ubujura n'urugomo mu bice bitandukanye by'umujyi. Nkuko byatangajwe n'abatuye, abo bagabo babinjiye mu ngo z'abaturage n'amaduka yo mu duce twa Majengo ya mbere na Kibonjwa, bakoresheje ubugome bukabije n'iterabwoba, barasahura ibikoresho by'agaciro birimo amatelefone, amateleviziyo, ordinateri, donc ibikoresho byinshi by'ingenzi ndetse n'amafaranga. Baraka kuri ubu ifatwa nk'igicaro cy'agateganyo cy'intara ya Kivu y'Amajyepfo ku rwego rwa leta Kinshasa, nyuma y'uko umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 wabatse umujyi wa Uvira ukabaka n'umujyi wa Bukavu. Abaturage rero baravuga bati hangaha hamaze kugera ingabo nyinshi, yaba iza Wazalendo arizo za Maimai, FDLR, FARDC, FDNB n'abandi. Ariko aba bose twe twizeye ko aribo baza kuducungira umutekano, ariko birababaje kubona ko aribo noneho bari kutwiba. Ati twari tuzi ko abangaba aribo bazaducungira umutekano ndetse bakabuza M23 kugera ahangaha, none ahubwo no bari kudukorera ibi bikorwa. Ibyo rero abaturage bakomeza kwibaza impamvu yabyo, babiburira igisubizo. Baravuga bati ahubwo natwe turaza gutabaza nk'abandi baturage bahandi, turebe ko intare za Sarambwe baza kudutabara bakadukura muri aka kaga dukomeje gutezwa nabo twitaga ko ari ingabo zo kuturengera no kuducungira umutekano. Reka twikomereze. Ubu ngubu niba amahanga nayo atabayumva, ahubwo bagategeka ngo M23 nive mu bice yavuyemo yagezemo, kandi n'abaturage nabo bakeneye kugira ngo babone kuri ubwo butabazi bwa M23 na twirwaneho. Sinzi icyo amahanga bari kuvuga, ariko nabonye ko Amerika yagezaho ibonye mukurira kw'abaturage, nayo irageraho iraceceka, yabuze ubwakwivuguruza ngo ati ngo nibasubiremo. Ariko yaje gutangaza bati ngo kuva ngo muri Uvira kwa Alliance Fleuve Congo M23 twirwaneho MRDP, ngo ntabwo ari byo byatanga amahoro, ngo ahubwo ngo ibyatanga amahoro nuko bagomba kugirana ibiganiro bisesuye byeruye hagati ya M23 na guverinoma ya Kinshasa. Reka turebe Ubwongereza noneho. Ubwongereza icyo buri kubivugaho, wa mu generali wo bafunze
Generali Bunyoni yimuriwe mu bindi bitaro. Neva nawe rero arabamara. Neva nawe arabamara kabisa. Mu cyemezo gikomeye Ubwongereza bwakajije amabwiriza ajyanye no gutanga visa ku baturage baturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko turenganye. Nyuma y'uko iki gihugu cyanze gushyira mu bikorwa ingamba zigamije gusubiza mu gihugu abimukira bari mu Bwongereza, mu byumve, abimukira bari mu Bwongereza, reka bitangire. Mu cyemezo gikomeye Ubwongereza bwakajije amabwiriza ajyanye no gutanga visa ku baturage baturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'uko iki gihugu cyanze gushyira mu bikorwa ingamba zigamije gusubiza mu gihugu abimukira bari mu Bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko ndetse n'abandi bakoze ibyaha. Mu byumve, Ubwongereza bwatangaje ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itakoze impinduka zasabwaga hashingiwe ku mategeko mashya y'ubuhungiro yatangajwe mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. Kubera iyo mpamvu abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibazongera guhabwa serivisi zihuse za visa, kandi Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu Bwongereza yatangaje ko abanyacyubahiro n'abanyepolitike baturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batazakirwa mu buryo bwihariye igihe binjira mu Bwongereza. Bazajya binjira n'abamayibobo, apana kwinjira ngo ni ministre, ngo ni depite, ngo ni senateri, ngo ni iki. No, azajya yinjira nkuko umuntu ugiye gucuruza indazi nawe yinjira mu Bwongereza. Ku rundi ruhande, Angola na Namibia byemeye gukomeza kwakira abaturage bazo basubijwe mu bihugu byabo nyuma yo kubwirwa ko nabyo bishobora guhanwa nk'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora guhanwa. Ubwongereza bwasabye ibindi bihugu kubahiriza amabwiriza mashya ku bijyanye n'abimukira, bityo abatazabyubahiriza bashobora guhabwa ibihano birimo no guhagarikwa gukomeza guhabwa visa. Hashingiwe ku mpinduka nshya zashyizweho n'Ubwongereza, ubuhungiro buzajya butangwa by'agateganyo aho kuba igihe kirekire, kandi inkunga y'icumbi yahabwaga abasaba ubuhungiro izakurwaho. Byongeyeho, hashyizweho uburyo bushya bwo kwinjira mu Bwongereza, hagenwe n'umubare ntarengwa w'abantu binjira binyuze muri iyo nzira. Iki cyemezo cy'Ubwongereza kigaragaza ubushake bwo gukaza amabwiriza ku bihugu byitabira cyangwa bitubahiriza amategeko ku bijyanye n'abimukira, bigasiga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwanya wihariye w'ibihano ku rwego mpuzamahanga. Ndibuka ari umudepite umwe twigeze kuganira uri mu nteko ishinga amategeko hariya muri Kinshasa, arambwira ati Bemba, turi abantu benshi, hariya n'abadepite provincial hariya mu Goma, icyo gihe M23 yari ikiri Bunagana. Aravuga ati ngo iyo ageze kuri ambasade ya Kongo iri muri Kenya i Nairobi, bagasanga ukuntu intebe z'amafoteyi ziriho zicarwaho n'abantu ari intebe manza ari zo ku bwa Mobutu, niba atari zo ku bwa Laurent Desire Kabila cyangwa Joseph Kabila akaba wazishyizeho mbere akijya ku butegetsi nko muri 2002. Ati intebe zarashaje, ati zibamwe ikintu bita imperi, wasanga ko Kinshasa donc gouvernement kandi ni député national, wahita abona ko Kinshasa RDC ntacyo imaze, ari umudepite
nasiyonari. Atari ko ugeze kuri ambasade y'u Rwanda aho iri hose ujya usanga yihagazeho udutebe turi kwaka iki n'iki, ugasanga bimeze neza. Ariko ngo akibaza Kongo ifite ibintu bingana gutyo, ngo ariko wagera muri ambasade ukavuga ati ngungeze mu nzu y'abacunnyi. Ibyo rero ni ukuvuga ngo Kongo ntacyo yitaho. Nk'uko mubizi, ntabwo waba ufite inshuti imeze nka Neva nawe uri Kirombo ngo uzagire icyo wakora kizima cyagira akamaro, icyo wakora kizima cyahesha agaciro igihugu cyawe. Niyo mpamvu na biriya Ubwongereza bwarabisabye, Namibia na Angola barubahiriza. Gisegeti Kirombo niba muri ariya matwi harimo ibiki, ntiyigeze abyumva ngo abwire abadiplomate bashinzwe Ubwongereza n'ibiki ngo mugende namwe muvugure mwubahirize. None abakongomani twese bitugizeho ingaruka hejuru y'umugabo umwe n'abamwungirije batagira gahunda yo kureba no kugira icyo bakora. Bakunzi b'Intare Official, ngewe ndabakunda cyane. Turaza tugaruke wenda kuri no nkuru ya yuriya mu generali Bunyoni, nawe ukomeje kuba indembe, arwaye kandi ari muri kasho, ari mu maboko ataraye. Generali Bunyoni rwose, Generali Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi, yimuriwe mu bitaro byigenga bya Kira Hospital i Bujumbura nyuma y'igihe yari amaze arwariye mu bitaro bikuru bya Gitega, mu gihe byazamuye amakenga menshi ku buzima bwe nuko yitabwaho. Nk'uko amakuru yizewe abivuga, Generali Bunyoni yinjiye ibitaro bikuru bya Gitega mu mezi make ashize uyu mwaka nyuma y'ubutabazi bwihutirwa. Byavuzwe ko yari yataye ubwenge atakivuga, ndetse abamusanze mu cyumba cye bavugaga ko yari yihishe munsi y'igitanda. Icyo gihe abaganga bahise batangira kumukurikiranira hafi bitewe n'uko yari ameze nabi. Ku wa gatandatu nyuma y'amasaha ya saa sita, Generali Bunyoni Guillaume yimuriwe mu bitaro bya Kira Hospital i Bujumbura. Ntiharamenyekana neza niba iki cyemezo cyafashwe bitewe n'uko uburwayi bwe bwari bwifashe nabi cyangwa niba byari ngombwa kumujyana ahari ubuvuzi buhanitse atabonaga i Gitega. Mu minsi mike ishize hari amakuru avugaga ko yari yaratangiye koroherwa, ndetse ko yashoboraga no kuganira n'abantu bake bamwegereye. Mu cyumweru cyabanje, itsinda ryo ku rwego rwo hejuru rishinzwe umutekano ririmo abarinda umukuru w'igihugu n'abayobozi mu nzego z'iperereza n'abapolisi bakuru byagiye gusura no kugenzura ibitaro bya Kira Hospital. Ibi byatumye benshi babona ko igikorwa cyo kwimura Generali Bunyoni i Bujumbura cyari cyaramaze gutegurwa. Abegereye ibyo bitaro bavuga ko yakiriwe mu buryo bwihishe cyane, aho yinjirijwe nyuma y'inyubako kugira ngo hatagira uwamubona. Hari amakuru avuga ko yahageze ameze nabi cyane, bamwe bakemeza ko yazanywe apfutse hose, nubwo aya makuru ataremezwa neza ku mugaragaro n'inzego z'umutekano, nabyo ntibabivuga. Yahise ajyanwa mu cyumba cyihariye cyo mu rwego rwa VIP, kimwe mu byumba bike byihariye bigenewe abantu bakuru, bicungirwa umutekano udasanzwe kandi bigira n'ibanga rikomeye.
twibutse ko General Alain Guillaume Bunyoni yakuye mu mwanya wa minisitiri w'intebe mu kwezi kwa 9 2022 ashinjwa kugira uruhare mu guhungabanya isoko ry'ibicuruzwa by'ingenzi birimo igitoro, isukari n'ifumbire, ndetse no kugerageza guhungabanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu kwezi kwa 4 2023 Bunyoni yafatiwe aho yarayihishe mu rugo rw'umukuru wa karitsiye, ahita ajyanwa gufungirwa mu mazu y'iperereza i Bujumbura. Nyuma yaho yimuriwe muri gereza ya Ngozi, hanyuma ajyanwa muri gereza nkuru ya Gitega, aho yafungiye mu gasho kihariye kamutandukanya n'abandi bafungwa. Ariko mana yanjye, yashinjwe ibyaha bikomeye birimo kugerageza guhirika umukuru w'igihugu, guhungabanya ubukungu bw'igihugu, no kwiha ububasha atemerewe n'amategeko. Nyuma y'urubanza rwakurikiwe cyane n'abaturage n'abakurikira politike y'igihugu, General Bunyoni yahamijwe ibi byaha akatirwa igifungo cya burundu, ananyagwa imitungo myinshi bivugwa ko yari yarabonye mu buryo butemewe n'amategeko. Ukimurirwa ko mu bitaro byigenga i Bujumbura hongereyeho gukurura amakenga n'impaka mu gihugu no hanze yacyo, aho benshi bibaza ku buzima bwe nyabwo, ku byemezo bifatwa n'inzego z'umutekano, ndetse no ku ngaruka ibi bishobora kugira imibereho ya politike y'u Burundi muri ibi bihe bikomeye. U Burundi nabwo buracyafite ibibazo bitabworoheye. Bakunzi b'Intare Official rero ni nabasezeyeho, ariko ndavuga ati ino nkuru n'ubundi ya General Alain Guillaume Bunyoni ntabwo nagenda nayibabwiye. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza. Amakuru yacu nakagaruka mu kanya turaza tugaruka tubabwira n'ibindi uko byitwaye n'ahandi. Mukomeze rero nimukure urushinge rwanyu ku Ntare Official. Mugire impagarike n'ubugingo kandi mugire Imana n'amafaranga.